Hai, draugu dostanu, assalamualaikum. Study masih jauh bertayam. Yasmin, Spokmai, Zarina, Hamdal tadi. Tachin, per supermarket ki, per Louis supermarket ki, da come hiwa dunu siang autoridad akstalashi prorartigi, razisi la masaraye ogore. Kuri, pedagang supermarket ki hamda parakil lawazim akhistal kigi. Pedagang supermarket per su barku visual kigi au pedai ki mong derwan per bilaberu sahu ki rangga-rangga tawridat siang paida kigi kasih kuri. iPhone VR Pro. Dalta Pachinki. iPhone VR Pro Max. Dakai. Shahwa nazra 人民币元的 tarasigi who was the afani au 人民币元的 termans the tabadoravi arazakh kabu 要人民币元Pinzelas Afani Tabadula Walashi. Oh, 大概在华为 Pad 他们大概华为 Pad 有时候20 G 把有啊子沙发2 zra 让你10 zra Afani Kigi. Da有 der Louis supermarket day au kuri prakwala ya der praktai al mariza inaka au de hua hum shampoo wa da ga的 singar 香的合作了怕的还有了 Korea 茶 Chinka Sadrigi. Zade sahib, sefikir kari kavi Louis dekha. او دغه سوپرمارکټ ته زه په 2014 کال کې فکر کوم چې راغلی وم یو 2014 15 کاله مخکې دلته راغلی وم او دغه سوپرمارکټ ډېر لوی دی او ډېر پراخ دی او بیا دوی یو ځانګړی کارت لري مشتریان لري د غړیو کارت یوازې کارت لري دلته ننوتلی شي او دوی هغه کارت څخه ګټه اخیستلی شي او توکي لږ څه په ارزانه بیه ترلاسه کوي خو زه فکر کوم چې د ځینو توکو بیې ډېرې لوړې دي خو ښایي جنس کیفیت هم ښه وي هو سمه ده او په دې ځای کې د بېلابېلو هېوادونو شیان صادر شوی چین ته د صادر شوی تولیدات پیدا کړي د بېلابېلو هېوادونو څخه هم د افغانستان تولیدات پیدا کېږي جلغوزي مثلا جلغوزي به ګورو چې پیدا کېږي که نه او بیه به څنګه وي هو څو ورځې وروسته به د چین د وارداتو نړیوال نندارتون په شانګهای کې پرانیستل شي او ویل کېږي چې که تاسې غواړئ په چین کې خپلې چارې پرانیزي باید دغه نندارتون ته وګورئ پاملرنه وکړئ ځکه چې دغه نندارتون په نړۍ کې د وارداتو په اړه تر ټولو ډېر لوی نندارتون دی او په 2008 کال کې د لومړي ځل لپاره ترسره شوی او څه کال د څلورمه دوره ترسره شي او هر کال یې یوه دوره ترسره کېږي او ویل کېږي چې د بېلابېلو هېوادونو نه یوازې چیني هم بهرني سوداګران تصدۍ او شرکتونه به په دغه نندارتون کې ګډون وکړي نو که تاسې غواړئ په چین کې او د نړۍ په نورو هېوادونو کې خپلې چارې پرانیزي هم باید د دغه نندارتون معلوماتو ته پاملرنه وکړي ښایي خپل فرصت پیدا کړي د بکسونو اوکې زموږ دوستانو ته ورپېژنئ
确实好好看啊！那要完这喝可乐，不给喝可乐，不给他们得了就是我 Spark 看那个杨我怎总推荐的把牙粗的， 598，哦，你这搜啊，啥话是Spark 是吧？人民币元弄他那谁给把牙耶？哦，而且是属于双机枪的。对，不，要人民币元，跑品质那是阿富汗尼他巴杜，完全软。那我来写。对，你得。是过的。哦，跑跑的话还的娃儿子是嘛是努呢，到他们我那拍打起的，哦把呀现在也起码的现在也200的，他是过的。哦，大概嘛是还品质自然要是老等一位人民币元那的，把呀也。哦，他的这个是嘛是。走，蒙个巴黎花塔，我要去请他哪里去？他的托德路易马斯拉菲巴扎尔巴了去，这个去跑进去1 miljard $400 miljoner 卡桑ruan的卡维，的多么热卡桑努，的哈拉的ruan的拉帕拉。为什么他味道土花路他而且是他努请。吐露哪里他吐里哪里他得了路一把扎了巴拉巴拉维他们哪里瓦路烧的格他和弗萨图纳烧的格里斯弗萨图纳巴拉巴拉维乌斯蒙个的招募的普罗在他那个里有羽绒服蒙个他羽绒服我有可以的这个上要招美可开发的那里，萨拉哈瓦去，热门发烧去，第二个卡拉瓦去的巴亚出的，的招没有，的招没巴亚，格拉纳的要瓦子，20人民币元努，克斯特莱西要瓦子20人民币元努，400块钱是多少？你乘以15，6000，亚内多的，亚内是帕个子啦，阿富汗去的要耶。怎么判的起码听得的，别了让姑那是他，不得花他，要我煮了，大概上，Facebook 什么 mark 的，跑他是过来跑的在可里跑越南去逃离的，巴呀也啥话要死了，阿维亚人民币越南的，他的 Nike 和 Zina Sport Shoes， 过的，他们跑越南去逃离的，巴呀也啥话300人民币元的他那些的，也内4050阿富汗尼去的，蒙古过路去，其他也出的，大概上。他的和在那瓦尔基不同，要我做了把呀，40品质是哇阿富汗尼去的，到我去没为，的跑路了在拍打克罗他，提萨他是过的，提萨。要我的 plastic 是他把呀那位人民币元那的也来4人民币元那也来要做了盘子阿富汗尼去的要耶rangga我去没为拍打去的这个的腰果Charmax， 但是要我是大概上 Charmax， 还把我真多么啦，我真巴呀耶，阿恰人民币元弄他，Yasmin 他是拍打可以，哇。Guri da Afghanistan jal guze
这个不是，大概叫个在帕青皮头里的，我打的阿富汗，那个在打破阿富汗斯坦皮头里的稍微叫个自己的青皮 supermarket 去拍打去的，哦，他是过来拍的在去里克里去，大概花了。花了阿富汗斯坦、巴基斯坦、查哈、拉头里帅，的长途塔沃鲁在的青的浙江绍兴哈拉的，巴雅耶的要巴雅要少阿特亚人民币元那的。我真也要忘记你 kilogram 它那是个40gram 过来，巴呀耶，懂不啦？这样，它那的1 kilo 了帕拉沙花，的1 kilo 了帕拉沙花，这是240人民币元喏，8个zara阿富汗的币，它是过来。我是做了Yasmin Sarayal在和Noor Hamkara 我是和那个Louis supermarket 乌拉克说no 拍单的经济和蒙个多尔的 Sarayal 在和那个supermarket 去吃卡的话和太多了哈，要买咱们也得分一分。他吃水 cheese 是吧？大水地，他在水地。蒙牛和新去大概 mark 的水都马什过的 mark 的。它这个是什么？原榨汁 orange， 他们说这个也很好喝哎。大 orange 要多少 ？liter 100人民币元和 Brazil 去淘的这个大概 orange。2升30吧，就算100人民币元的 K 给还有30就是差不多少吧盘珠是阿富汗的 K 给就是450阿尼，格拉那的，起码听得到。的 lemon sherbet。sorry。พอคุ้มคือว่าที่เท่าดีที่在菲律宾雷蒙的话我们那位耶那个雷蒙和菲律宾ที่เท่าดีที่不别的18次和其他州的差不多吃完哎可以啊要吧另一个吧咱俩分一人一桶吧或者Yasmin 吧萨拉要在瓦赫鲁好，它的这种小瓶的这个方面，算了，不好拿，太沉了。多重的？做，哎，他可是我要的，他在sabzi，昨天做miasto ki pachinki 的 sabzi，把呀勒死乱了。这个就是靠哈瓦的泡花泡帕拉塔拉拉萨拉的，努还有的。sabzi的路子路了爬了，给他玩那的，把呀也吃的，那是过的。1 kilo， 茄子，1 kilo， 大概上茄子，1 kilo， 金子20人民币元呐，要多少吧？平时维持阿富汗的1 kilo 茄子，多少吧？平时维持阿富汗的基这让大家看呐，他喜欢的。嘎达嘞，1 kilo 20人民币元。نور سبزی هم پرورال کی دلتا. تو نور مرگره چیره دا هتاکی چم تو شوه هتاکی. کوری. بایا وزن
50 gramuna 50 gramuna او grama 50 grama او بایا也少花13人民币元呢，يعني但是长途之外1 kilo 总就算40吧18个阿华尼基的1 kilo 走椰子蛋，哎，这个倒挺好，但是太沉了吧 ？coconut， 他们去哪儿了？哇，打三文鱼，大家卡邦努瓦哈他们带了马哈黑的，带了个格拉纳达1 kilo， 5 kilo， 那大你嘛 kilo 他那拉西的，和巴亚也。60阿提亚人民币元呐，和1 kilo 沙花18个字了阿华尼基。不是，ده 300 جرام ده。grama。gram，和卡帕拉特隆基的阿富汗那外照顾己的群巴扎他，我拉西的巴亚还一提他去。我知道看起我上帕的群巴扎去照顾己他们，他们的路巴亚路儿了，走。Spokmera ta waiche daga的要到的卡邦努卡巴布这个它是哇哪一条好啊？这个大帕克稍微卡邦瓦哈的莫黑瓦哈腰也把妈的木了帕拉阿克拉姆它是过来。他不对在去马木哈拍的耍这个的吃了个卡巴吧，好香！哇，非常香！哇，很贵！这里呢？这里哪玩的哇哩？这里大概要吃那个巴亚的帕克稍微的吃那个卡巴吧，才了维克人民币元那的，沙花。18瓦阿华尼基的马盘的阿拉藏那的，巴亚也起码听得的，努玩的些摇也阿克拉姆。过来打子嘛，乌鲁斯蒂引起哈的，了多么的家子卡巴不吃了个卡巴不吃哈，大概吃了个引起卡巴我们，让咱去做。他这努都上努50个托尔和帕尔。玩的西洋引起和克雷的布里什么个帕嘎迪基，我们的西洋是他，走，给他马蹄上给他我老说还有还马个在黑沙布吧是一些什么个托西洋，我们的那个的是他哈，我们的巴亚还是巴亚的玩卡乌，走，巴哈他我老说。self checkout 做spicy 瓦卡乌蒙个 self checkout 在它automatic machine key 我们来的那里 must check 这是瓦克鲁还兔子嘛松子180烤鸡看马屁好大概在我过来要1个袋子吧 plastic 卡错了后让我来付款这是要刷2次蒙个那个什么购物袋在这儿兔子 plastic 要180我直接拎上然后乌姆米巴亚耶300瓦萨鲁维的人民币元那的这是多少钱呢？我天50这和不是样弄了帕拉拍戏瓦卡瓦姆和他是过的300瓦
صاحب دري سوا او څلوېښت رمبیویان په څو افغانۍ کېږي؟ څلور زره ساده صاحب راته وایي چې شاوخوا 4000 افغانۍ کېږي خو现在要1:15差不多。哦，这样吧。走。ګرانو دوستانو اوس موږ له سوپرمارکېټ څخه بېرته دفتر ته به ولاړ شو او هیله ده چې تاسې په کمنټونو کې خپل نظرونه را سره شریک کړي او ستاسې په اند د چین په بازار کې د شیانو بیه څنګه ده